South Africa, shalom. Wagata skotana sa Pitori. Key straight. Maotana khunyana. Mo go sa jule go bako. Ba go bantse ba samele go meriri. Ke morwa Flora nna. Key straight. Maotana khunyana. Wagata skotana sa Pitori. Key straight. Maotana khunyana. Ke morwa Flora. Tla phone la Department of Education ba mo verify. Ka tloga matric ka Denver Technical College. Ga ke fitla le gona ka ba SRC president ya Denver. Oh, that's all vocal so. Ka gore e o sebeleji. So ke nyaka go kusha tabe ya ke. No ba modimo a ntlabile ke ile ka re go tlogela ke tlogile ka N5 ya N5. Ka re go tlogela modimo a nkatla ka mono Jonja Entertainment. No ke nyaka re fihle mo ga le jwalo. Gore ke nyaka go kushisha taba e ya kereke. South Africa ka moka motlhabong ke jikelela ke representa Athok ke mo go tswa go Skotane sa Pitori. Mafefe ke mo le batswadi baka ba tswa Mafefe ke mo go tswa go Skotane sa Pitori le Skomota ngwana sisi. Batho ba ntse ngwana goshi ba duma go tswa ka TV. Bona batho ba ntse ngwana goshi ba duma go ba di celebrity. Bona batho ba ntse ba duma go ba di artist mara ba palela. Motho ne le kosha Jeff 100 what mara a go re motho wa mo tsebang a go re motho wa mo recognize. Bona sa mmatsa mo bophelong ne Oskathinyacha ene yengwe ya bobedi ba ka se go rata ka moka sone chalete ona le ANC ona le EFF ona le MK ona le Shoprite ona le Pick and Pay ona le Spar o mo le mongwe a ka manya ka nka go nna ke na motho a strata boswa o bona nna ke tshaba tala boswa ka na strata re se ka mpore ke se ranta boswa ka I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, Ase ka fatsa ga motlhare ngwana goshi moya wa ja moya wa no ke a rapela ngwa go 2025 ke re modimo re thushe re fihlile ke rapedisha batho ba le go dipetlele ba ba le go ditoronkong papa ke re ba pholoshe ke rapedisha ba ba le go dikolong le bona papa ke re tsena ka re ga moya wa bona papa modimo wa Tafita modimo wa Moshe papa ra go rapela re sa fetse papa dine le matla le morwa o halalelang are amen Amen. amen sam Ere go leboga. Nko mboje o rapela mo ke nyaka go kushisha. O kile wa tsena kereke? Kereke ke tsene ngwana goshi. Kereke ya o ka lebelela kwa moragonyana ke tsene kereke ke sale matric kwa le wa go mosipidi ka Mmakotsi. So ke nna motho a thapelo ga botse no bona so a ke tsepore ka thoma modiro ntle le thapelo ngwana goshi. Ya bobedi gape ke rata go ke leboge the Edge Lifestyle mo Athoko mo sebaka se ba mphela go sona ke lebogeleng Rural Chat Podcast se batla go shout out to the Edge in Athok, the Platinum City and Rural Charts. So ro tsene sekolo mo go le ro fihlela a matric re tla inyakishisha tabe re tla phone la Department of Education ba mo verify ka tloga matric ka Denver Technical College ga ke fihlela gona ka ba SRC president ya Denver. Oh, that's all vocal so ka gore e o sebeleji.
so ke nyaka go kwiša tabe ya ke no ba modimo a ntlabile ke ile ka re go tlogela ke tlogetše ka N5 ya N5 ka re go tlogela modimo a nkatla ka mono dilo tša entertainment no ga ke nyake re fihle moo gane bjalo kore ke nyaka go kwešiša taba ye ya kereke go be go ne le karolo e le tšeang maybe ya go bala meneelo goba go bala baebele ka mo kerekeng ke rata go bala baebele ngwana kgoši baebele ya ke motho ke rata go bala baebele ke motho ke rata go no bala dibuka kwa lebela ga botse role model ya ka ke Bill Gates le Raymond Ackerman ke banna ba ile gore ke di role model tša so ke go fela quote mantšu a mangwe a mabedi a mararo a re if you born poor it's not your mistake but if you die poor it's your own mistake kore gore a re mo bophelong ga gone motho a go palela se ka hloboga motho o sa phela ngwana kgoši awa je a kwala sebatagong ba bo go gae le a mo kwa kere sekothane sa Pitori a re berekere se ka hware le phu so mpotše mo tlhalosa gore o tsene kereke o bo bala baebele ke lengwalo lefe ka mo baebeleng leo le gore le gang jalo ka re ke Sunday Today le le gore o ka no le quote just one verse alright a re kwa go John 14 verse 6 yes e re ke nna tsela le bophelo a go ya ka ya go tate ntle le nna guys sebatagong guys le rara le bofe modelo guys le rara le bofe modelo today a samba ke tsene kereke le bophelo a le bo gae o lebeledi this broadcast please open your bible o re ke nna tsela le nnete le bophelo and comment on our all social media platform o bone gore wa e kgwetša na ka gore a ka re šaešae phela ke sekothana sa Pitori bona sekothana nkompotse rena re le bajuji ba mo Athok and le dinaga mabapi le batheletši ka moka le balatedi ba rural charts re nyaka go kwešiša gore leina le la sekothane sa Pitori because when I was doing my background check about you ke lemoga gore ga o tšwe Pitori so why ba rile ke wena sekothane sa Pitori goba why wena o tlile ka leina la gore ke wena sekothane sa Pitori alright South Africa mohlabong ke jikelele ke bolela a ke fetše ka South Africa ngwana kgoši South Africa alright nna leina la sekothane sa Pitori le thomile ka Pitori ka 2019 ke le ko Denver Technical College ka ke šete ke tlhalositše kwa moragonyana so ke le motho le gore ke rata go bina ke rata go apara dikobo tša maskothane wa e bona ya go ba mo le gore every Friday kwa Pitori ke ya mo South Africa State Theatre ke bina le Limpopo Boy Mall kwa moragonyana wa e bona so ke mo le gore leina la sekothane sa Pitori le thomile go tšwelela gona mo nna gae ke tšwakela Athok e no ba motswadi aka ke lebeletša gantši mo di-social medieng difane tša ka di alla sekothane why all the time o bolela ka mafefe o sa bolele ka Athok bana ba kgoši ke tšwa Athok ke mo ke tšwang gona South Africa ka moka mohlabong ke jikelela ke representa Athok ke mo go tšwa go sekothane sa Pitori mafefe ke mo le gore batswadi ba ka ba tšwa mafefe ke mo go tšwa go sekothane sa Pitori le Sekomota ngwana sisi kore ka lebelela wa lebelela Sekomota o tšwa ka mafefe le bile o tšwa ka ledingwe ka mona wa e bona so South Africa ka mona gae ke nna le Sekomota representang le tekwele ka Solomon Tane ke Karishma le Shandesh le tekwetše ka lena ditsebe gore banna ke ba babedi mo Athok ke Sekomota le sekothane sa Pitori le sekothane ke sekothane sa Pitori le Sekomota le tekwetše ka tša lena ditsebe jwale wena le Sekomota le related jwang ka gore mabakeng a mantši ke bona e le gore o bolela ka Sekomota go tseneletše meaparo ya lena e išetša go swana and le di-hairstyle tša lena le išetša go swana even on social media there was a trend gore wena o ka re o nyaka go ba Sekomota o ka re o nyaka go ba Hlabirwa so ke nyaka re clarify le gone gore e kwale gabotse wena le Sekomota le related jwang goba Sekomota ke ena go inspirang alright moya wa ja moya wano South Africa ke a tseba e rata ditaba a se ene fela o bolela go se ngwana kgoši le kwa Swaziland ke a gopola re le kwa Swaziland ba re Sekomota twin brother nna le Sekomota re no ba re swana a re related e no ba gore nna le Sekomota re a ratana nna le go njwa le nna le ngwana sisi re sa ratana ye nngwe ya bobedi gape ngwana kgoši ke rata go tša sebaka se ke re South Africa ka moka mohlabong ke jikelela coming February mo Jalabo re tla ba re tšwa TV-ing a le sa tlo reka data fela le tlo patela le DSTV coming February ke nagana gore ka no ba le bone di-social media di-content tše di tšwelego tša mo Jalabo gape go njwa le ngwana kgoši a re sa le di-celebrity tša go hlomasetša re international gape ke bolela se onjalo le ka Zimbabwe sekothane sa Pitori ba motseba Malawi sekothane sa Pitori ba motseba le America sekothane sa Pitori ba motseba social media ke kore e all over wa ntlhalogane
so bana ba kgoši re gopara le pateleng DSTV coming February Moja Lab show ya rena e re ngwana sesi show ya rena e re ngwana sesi re tla ba re le fepa bulelang TV tša lena social media ka moka rekang data le re lebele YouTube all over ka moka ke rena ba lena bana ba kgoši re tlo jwa re le representa Skhothane sa Pitori #1 trending in South Africa moya wa ja moya wa sebata go le mokwela re mo lebelela TV ka February a sa le celebrity ya go khoma seja all over ngwana kgoši re ya go tsena mo gana mo bona batho ba bantši ngwana kgoši ba duma go tswa ka TV bona batho ba bantši ngwana kgoši ba duma go ba di celebrity bona batho ba bantši ba duma go ba di artist mara ba palela motho ne le koša je 100 what mara a gore motho wa mo tsebang a gore motho wa mo recognize nna boso ka la ge nka no ke tswa go ndwa so ke a tsamaya ke Mall of the North or ke Mall of Africa boso ka ke tja 3 hours go tswa molong ke tja 3 hours go tswa kae ke di nepe ke di video tše ka moka boso #1 trending in South Africa. Guys, if you are not aware ga di jwa tseba gore nna ke dutile a international celebrity, right? Okay, o rialo e ditlerile ka boya. So ke ja go gusha tabe gushi e re sa le botabe ye ke ya ka le fede jaaka agere o boletse ka sekolo re sa dilo busha bo gore re gushitse gore o boletse gore tsedi sekolo o na le passport. It's just a simple yes or no. Na le passport. Le mo go ela o ka se ka Swaziland o se ne passport agree ke be ke bushe jana tabe agree o ka se Zimbabwe se ne passport agree ke clarify mo gore passport e kwa gale batho ba kgone go ikushitse ke Skhothane sa Pitori a se nna re bona e ke le kwa Swaziland ba re nna ke swana le ngwana sesi wena ngwana sesi le maemong a mafe gane jojo nna le ngwana sesi maemo a rena go njwalo a right South Africa nna le ngwana sesi maemo a rena a right ntongwe le ngwe sharp a relwe ntongwe le ngwe sharp ra bolela each and every day ntongwe le ngwe sharp le sa tlo re bona re sa tlo le fepa ka entertainment all over ka moka re gopela gore di bookings di sa buletše kana mogono le bana ba kgoši re sa le kana mogono moya wa ja moya wa okay Skhothane jwale mpotse re bolela ka celebrity ra bolela ka tšela le tšela ye ke ya ka le fan jack again re nyaka go kwešiša gore na what do you do in the industry agree wa bona sometimes re no fela re no go bona mo stage o tsena o but you don't really understand gore what do you do ba bo go ga please artelligent let's listen re kwešiše gore a re hlalosetse gore o dirang ka ke tseba gore ye ke botšhetša lena se ya ka ke nnoši ke botšhetša lena le nyaka go tseba gore Skhothane sa Pitori o dirang o hlapa ka maswi fela jwale ka ga re tseba gore Skhothane di hlapa ka maswi goba ke eng gape a e dirang ngwana kgoši Skhothane sa Pitori ke content creator ke social media influencer Skhothane sa Pitori ke artist ebile ke celebrity ngwana kgoši o ka mpitša dipolong tša maswika special guest ke gona ko re sa mmakiri dilo tše ka mokana ga tšona and ke rata gore difene tša ka moka ngwago ke a bela hlaga ya swa ngwago ke tšhuma hlaga ngwago ke tlo ntšha koše botse ke sure ngwago ke kgaolwa ngwaga South Africa le tshwenya ke nte leleme e tsile ngwana kgoši re busy re sa e apeya bona sa mmatsa mo bophelong ne o ska thinyatša ene ye nngwe ya bobedi ba ka se go rata ka moka swene tšhalete go na le ANC go na le EFF go na le MK go na le Shoprite go na le Pick n Pay go na le Spar o mo le mongwe a ka manya kang ka gona a ke tswang kwana le nna ke le sokole Skhothane sa Pitori #1 trending in South Africa batho ba ka se nrate ka moka ke uluwetse wa nkuša gore ke uluwetse wa ikušiša ene ebile a ke dumele batho ba nrate ke #1 trending o swantse o tsogo bolela ka Skhothane sa Pitori kore o sa bolela ka nna ke no kore a ke kušiša le mo social media o sa bolela ka nna a kušiša kore o swantse ke tsogo bolela ka nna o bontšha gore ka nnete ke a trenda ke #1 trending in South Africa and ke tlo dula ke le #1 trending in South Africa mohlabong ke jikele ya kwala ngara kgoji ke ditse lulu o tumile mohlare ba ka se tumule o ngopotša my friend Nkushwa re go tumile o dumila sene mohlare ba ka se tumule South Africa le tshwenya ke ntwe leleme fela le a bolela he Skhothane enesi o e rekile kang ke no enesi ba tseba le ba enesi ba tseba South Africa enesi no ke nna ene bila ke no enesi tša go tura ke no VS all the time moya wa ja moya wa mabane Skhothane ge ke le on social media ke bone this other video ya gago o emele this other two chicks ba le ka mo masaite ke tsore ba e recalla video na wa e gopola
o na le video go diagalang samma gape dibito ke tse o na le video ngwe ga go na le basadi ba go eme ka mo ba go jikaneditše o nkgopotša košela go bo satsana kereke ba re mehle ya bofela a ke tsere e gopola gabotse so ba go jikaneditše o mongwe lebile o fela o ba khabara so jale ke nyaka go kwešiše ke tsenalala mo tabeng tša marato o na le kgarebe samma nna ba no etlela ba no etlela samma nna a mosadi a ke fereng le ana mosadi ke dula go le ena le gore nka tswile ke mmoletše ba tseba ka moka podcast tša ka moka mosadi a ke mmolele social media mara mosadi ke na le ena ngwana kgoši ba no etlela gape samma go tumile ntongwe le ngwe south africa ke mahala no ke nyaka go kwešiša le ane o nago le yena o no etlela kgopela re lebelele camera o mmotse gore o no tetlela o no etlela ke difene o no etlela a ke ra ke boifeseng ngwana modimo o tetletše o tetletše ga go na engosho a se majwaka o no tetlela so gane jalo ke a le tseba lena di-celebrity le na le go gapa bo ma 2-3 nyana o na le ba bakae 2-3 ana ke rietse ana ke na le one samma o ba no tetlela ba gane jalo ba tetlelang go na le one o diawa ba gomiša ke a ba gomiša ke re gone batho ba batla ka content e la gore re gopela video le eno re gopela di-photo le eno so ese o le motho wa batho o tumile obviously difene di tla pele boswaka that's all gantse mpona mo di-staging difene ke a di thabitša kore nnane difene di tla pele o e kwešiša a ke ro bona chate ke fela ke fana ka yona mo stage e ke le mo stageng mo ke no fela ke no re difene wa e bona kore ke a leboga and alright ka tabe ya tšhalete so mpotsemo ke January gane jwa rena ba bangwe re jele di-cabbage re ja di-cabbage so ntlhalosetsemo gane jwa le re ka bula banka tša gago re ka kgwetša bo bokae so a ke re re tlo di bula o lokologa ke boife selo samma e no ba gore ke January le eno o bolela gabotse e swana le mmereko wa rena January a o tsamaya gabotse o ka lebelela di-festive season tšele tša 2024 o bone lo eno gore e re le o le over ka moka o le over e ke kgona go tsamaya bo ma 14 gigs wa ntlhalogane mara ka ge e le gore ke biditšwe le difene dinkemetše ke phethagatša ka mogo o tshwantse go be ka gona ngwana kgoši ke January mmereko wa rena a ke re mo le mongwe ne mmereko wa gago and wa tse gore mmereko wa gago o ba busineng le rena mmereko wa rena ke January mara re re bana ba kgoši le se ka fela maatla re ba lena re a le rata tswelang pele kana mogolo le re buka a re ture sano ba 25,000 go re buka kana mogonola moya wa ja moya wa nwa re sa tujwa re le thabiša ngwago very interesting wait 25,000 gompuka ke ra ke 25,000 ranta go ba le bolela ka 25,000 k gana gabotse banna ba ria mo stageng gabotse ntlhalosetse banna ba riang gabotse mo stageng 25,000 ape nna samma go nompona appearance ya ka go nompona ke 12,000 go nompona o no re bona sekgothane batho ba mmona I'm very lucky a bone mahlatse le eno no ba le nna so batho ba patela go mpona mara wena o mpona mahala still a o araba question ya gane jwalo ka gare ga bank account ya gago jwale ka sekgothane ape sekgothane re tseba le batho ba go fana tšhalete batho ba go hlapa ka maso le moaparo ga go laetša gore ye kwa dikgothane so gane jwalo ka gare ga account ya gago ge re ka ya ra ikamela re ka kgwetša bokae sone go njwala ish ka mogwele gore ke spend ape nna boss waka ke breadwin o bona ka ga gore ba je ka baka la ka boss waka a ke tlo ga tšhiša batho ba strateng family ya ka mo le go senela borotho o e kwiša gore ke go njwala ka bank ya ka kana ba go ke shidi ka ma 180 ma what ino ba ya go no bapadiša eo e bona gore ke mara South Africa banyana baka le ska tla ka le re lebeletse tšhalete ke a supporta ka gae ke na le family ke breadwinner gore motswadi a kaje lena kana le mempele a se nna panka a se nna Capitec gore 180 ra 118 180,000 ke lo re ke re go o sa botšiša ke re go tsore o re 180 ka South Africa poma a batlang kidnap e ba tla gola ga batlang kidnap ga tsempotse go ne le hasele engwe o iriang ntle le go ya mo stage go ne le se sengwe se se riang sa go fa tšhalete a botsa nna bona sammazana ka go botse nnete nna ke na motho wa strata boss wa o bona nna ke tšhaba tlala boss wa ka nna strata re se ka mpona ke swere ranta boss wa ka ke boa ke le sharp as long as family ka gona go riang a botse nna ke sulela family boss wa ka o e kwešiša a ke tshepe gore le mosadi ya ka ke re ke a marata a ka ntaolo swantse ke laolo ke family ena ke second priority second what second what you know mogotsi ape ke tasego no ba ka re na I'm so conspicuous
a ke tswang kwana Bana o re- o re ko go jemile bana o ka re ke tlo nyaka dictionary mo jwale, ke tlo I'm so nyaka conspicuous a ke tswang kwana e ra gore go itla ka selemo kore ke tla ka sija tlhapisa ka conspicuous ke motho mongwe gore a rata go epela ke motho o rata go gomola a go rata go ikgomola ko swaka o kwa tsena a marosi ore wa tsena top notch or wa tsena propaganda motho o swara 1,000 ranta kore nka re no tsena o reka 24 o santse o e bolediše 24 e monna no tsena ngwana ka re XO mara a no re tse a bolele wa bona gore motho le ke monna ya o e kwešiša nna ke so ya a se nna mponeng South Africa ntong nong ke dia mahala ke ja mahala ke nwa mahala a ke tswang kwana a o ja kwa Yeah. ye nyaka re lata gabotse moragonyana mola go bo sa le o fela o e ba nako e telele mo athoko go be go bonala o swara tšela tša di-chrome tšela a ke tse gore o sa e gopola na chrome ke eng chrome sam chrome ke eng wena wa nlatolela wa chrome sere ke no wa bona mara chrome e re ke fetše le ga ke fetše statement saka ye o mpuša gore chrome gig mola nna ke swantse go botšhaena ke ra gore gape ke dutse le di-minera mo le seka kry-a le nompatamela le sa nkwešiše ye moya wa ja moya wana ke dutse le di-minera mo banna ba bagolo moya wa ja moya wana re go efesele Ke ra gore- nna tlhaga ya so ngwanaka nna gone mmaene o ka seng hireng ke nyaka re bolela ka ya chrome gape wene o bo e le wene o hirago batho e ke hira batho o bo ba patela mara ai ke ba patela nne ke ba patela babereki ba ka ba tseba ka moka ke ba patela tshwana di feletse ka dilo tša di-chrome a ke re nna jale nne ke bereka dilo tša nnete ngwana ke sa bereke illegal gape ke bereka ka speedport ke bereka dilo tša no mmonete ya mo athoko mo o re botša rena seng kwa a mathoke ke no tla ke tla ke lebelela gore nteng moya wa ja moya wa nona wa e bona mara ke bona gore ai a sanka wa bereka re chrome ka re o ne leleme gane ka mmana nka re tshwenya ke leleme a ke no tla ke lebelela mo athoko o gane ba ema mo athoko ke ra gore mo ga borena bana ba goši nna mo gae a thoko e ke no tla ke lebelela nna ke bereka steelport gape bana ba kgoši le lemoge batho ba go swana le ba ke ba le ba re šeile o ka re ga melete so sale ke nna e nae mo awa nna mmotšeng a tla iphušetse ke ra gore jale ke be ke nyaka go botšiša gore ka gore le berekile kromo mo athoko melete e la lena tla go iphušetša awa ba ba išeile o batlo santšhe ba e feleletše atlapadiatla rena awa nna sama nna ngwana go tso ka ntlhokomela kere ke rata dilo tša nnete wa bona Tša gwa straight. ya tša gwa straight ngwana kgoši nna ke utswetse motho tšhalete ebile a ke rieng ke ria nna ke ja ka ntwe leleme that's why ke re South Africa e tshwenya ke leleme nna nka se gore ba le ke tlala boss waka nka no tsena ka shoprite ka tsena ka re tšhesa South Africa sekotane sa pitori number 1 trending South Africa go tumela sone motlhare ba ka se go tumela lena South Africa tshwenya ke ntwe motho a nrekela borotho a ke tsewang kwana borotho ka ja kapa ke buja ka maswi kapa ke buja ka metsi mara ke jele mpa e tlaile ti wena o rekile paisane mara o bontse gore o jele ka paisane nna mokhabasho wa o kwa ro re lebile o tsore ntho ke e ratang nka no le kwa le ka no bolela dilo tše ntšhi ka sekgothane sa pitori ba ntlho ile ba rati la bolela la kwa le kwa this one nna tla ko go botse ngwana go tse o sa fitlha moo South Africa nna ke rata manabaka ebile a nthabiša and ebile a ke dumelo le nrate because le ka nrata ebile le ka mpolaya baloing tena bana ba ditšhuana tena le se ka nrata ebile a ke dumelo le nrateng a ke tsewang kwana so samma o le motho rata manaba a gago wa nkwešiša mara o kane o moloki gape baloki ke bana ba kgwang a ke tsewang kwana wantse re boloka baswa mo South Africa re boloka baswa bagaladi ba kae ba dutse ba nabile maoto a ke tsewang kwana so nna ke nte ko botse kwa moragonyana ka re ba ka se go rata ka moka sone tšhalete a ke tsewang kwana ke be ke nyaka clarify gore go na le one thing e lego gore ke e rata ka sekgothane sa pitori tše tšentšhi le ka no di bolela ke rata pelo ya gage in most cases ge go šetse go tlhagile mathata goba go na le tše dingwe dilo di sa sepele gabotse ke ena a tlang in public a kgona go tla gore hlalosetša gore no go swana le maloba to add on my statement ke bone ntšhitše video regarding taba ya funeral ya kua ga bo morutikuši may his soul rest in peace sesiwa ko garamuši so ke lemogile gore o na le lerato mola e le gore ke kwešiša gore batho ba go swana le lena ba lerato ba batho ba bantšhi ga ba nape ba ba rata mara ke lemogile gore lerato le o nagonalo ke baka la gore o tsene ke gape tla ko botse nto one batho ba rata ditlaele ya gore go fitlha mo fitlha go ntse motho o kgona go nowa thabeneng a re o emetse sekgothane o ka nowa thabene o se wa sware tšhaletone o rekela ke manjwale
South Africa nna le nka go tja mo the edge lifestyle ska bang khopela selo ke swere 1000 aka ke tetekantshile ke tlo nwa jwala ke tlo terekela jwala tsama gae o le prepared o tlo nwa ma o tlo nwa mogotsi ya rena na so ke nyaka go o mogotsi ya rena na o bone go re nwela ngwago sa mma o ska lebala ngwago ntong ngwe re boleno ba Jock Slam shout out to Karishma ngwana khoshi ke tlo dula go rata ke re bona le ngwago forward to iko re sa gaola ngwago e ke go ba Karishma re celebrate Jock Slam baloe ba se batla because ba sa tshepe re ngwanela bo mma ka gaola ngwago baloe ba se batla ke ne le Karishma ka mmotsa ka ngwana bo mma ke tlo dula go rata Karishma ke morata ka pelo ka moka wa tseba ka mara go re bona le ke robetse ka molora Karishma e ke go Solomon Teni Maloba ke ngwa mo crash Karishma ke no marata a ke mo crash bo swa wa titlele ke no marata gore Karishma ke marata e ba se gona ba loyi mare ke le gona nna Karishma re na le Miss South Africa mo re iketlile moya o ija moya wena a ke tswa ngwana Miss South Africa le ramang ga Miss South Africa ke mang o sa botsisha hana o ke re Miss South Africa ora ra tsara ba tabe ya sekolo ke go lo botsa ka go o tsere go sekolo ka gona o ba je Matric o pass nna samma ke tsone sekolo bogala tla di primary school ke mo ke tsene go sekolo gona mo ka siaka a thoko bana ba goshi jwale ke tlo e bolela a thoko a ke re di fene jaaka ka moka ke a e bolela jwala a thoko skotana sa Pitoro jwa thoko skotana sa Pitoro jwa Mafefa makotsi a ke le lebala makotsi le gona ke ka ga e samma ke mo ke feitse go Matric gona primary ke tsene kae a thoko bogala tla di primary school go ba ke bolela ka primary Matric ko ba le kae Mosipili secondary school ke mo ke feitse go Matric wa ka samma ge ke tloga ka bona gore a tsa keng modimo re tsama Pitori e ke fitla Pitori skotane sa Pitori after Matric ya gona mo ke le gwae after Matric ke tsamaile ka Pitori a go ntong o ke le gwae ke tswa Pitori o ka re skotana re tlo tshwanela go clarify statement o mpodile ka di TVET gapelanyana a ke samma ke tswa Pitori onko a go itiro selo Pitori ke tlogile Matric ka Pitori e ke ya Pitori ra ke ile sekolo o ka tloga Matric wa tlogo ya Pitori ka no go lebella batho so strate ka go ja ke le kua ba re ke ka e kua mara ba starte ke no tloga go lebella batho ke re lostro cabbage ke tlogile Mosipili secondary school ka Pitori bona nna ke na go botsa go ya e ke le Denver kwana ba go tsala ka di Dodge Street bana ba go registration di butsi Denver Technical College ya go tsagala ka di Dodge Street Pretoria Central di butsi bana ba go ke brand ambassador kwa Denver go ndwala ke brand ambassador yang RNG Meat Supply shout out to me RNG Mr. Matau Richard Matau ko o tlo jula lo wa ka ke a go rata gona goshi ya go tsagala Aisha Street ya go tsagala industrial area ka Tropong na me bo se ya go tlowisha ke re bona ke tloile ngwana goshi bona le Russian force mo ya moya wa ke fetja gape ke le boge ka zone 4 ko Abi guest house ko township guest house ka zone 4 shego zone 4 ke fetja gape ke le boge ga Mapula ka mo le ka zone 1 shego zone 1 ke re ngwana goshi Mapule mme re go ri a go mo botse ba re ke ya ga Mapula ba betha ke lala bona shego ke saka wa rata le kompo ke la president ke nna tsaka o ri aga nyana president ke nna mfana wa go reta a re tsene mo tabeng ya tsaka ntheretse botse nna ke ya go hlompha ebile ke ya go rata so tsene mo tabeng a ke ja go kira ke le ka mo ke tsaka ntheretse ga botse ya go hlompha ebile ke ya go rata this is life so tšhe ke bolela go mo ke tšagana mo fela a go ne engwe ke tlo bolela go ka wene so o ka no mo rapele tša nnoši nna nka se rapeletse ngwana ka gake nne a ke rapeletse ngwana tsaka mareta ga go mfana ka se rapeletse ngwana mfana gale ke le mo strateng boss wa ka nna wa tsa ke nna motho wa mohuta mang boss wa ka nna ke nna motho mongwe wa ikwiša re keng a se nna motho wa go rata go boss wa ka gale ke le mo strateng boss wa ka nna lifestyle ka tswalela thabene ya tswalela ka nna boss wa a ke tswang ngwana ya and you're not right a ke boe fesela tsaka umja ho o no lo mafela ha fodition wa itse wa mja boss wa ka mja ka no tsana o re tšhaba tsaka ke a motšhaba ke a mo mareta ga go tsaka a ke boe fesela and go bolela ka yena so o a ntšhoša
and tsaka o tlo riela kotsi Ah, please Taka, if boss wa ka you ke can ra listen tsa to go swana this, leng wa itse mja mja kwa no bona ile molo o tla kwa hau o ka no bona hau mja wa ilomi tsa ka lomi no are joganyane o wa motšhaba ga bo okay all right e ka tla re riela kotsi ah Taka, na please, this is not my statement ke se hlalosi bolela ke nna tsaka te mošha bolele sele boss wa ka ebile ke se ka re boss wa ka mfana go bolela nna sekothane ke re maretago South Africa ke aka number 1 trend ke nna mo wa gafa mfana mara wa ke gore bona okare wena le ena le sharp boss wa ka tla go botse nto wana boss wa ka wa bona mfanola ka no ba ke mo frostana ka je ke mo frostana wa bona mfanola mfanola mano o tsa boss wa ka tsa mo South Africa go jwang boss wa ka ne o ska pusha content ka dio tša masepa boss wa wa ikušiša mfanola o shapo mara ba ndo tša di riang boss wa ka o ka soro go king ke go botša ke re ke king ya ka monata wa ikušiša o ka soro go shebe ke ntšaka wa ikušiša mfanola roga everyone go re be celebrity artist a no ko tseba gore go riagala o tshepileng o ka re hau o le mja go selome mara o tshepileng no o tshepileng mareta mfana before ke lebala number 1 trending in mo South Africa mfana before ke lebala ke nyaka re tsene mo go ye e trope ngwana re tlo boa go yeo ke nyaka re tsene mo go ye o boletse ka mokgo ka king o ramonata Yeah. and then wa bolela ka shebo ne le shebele jwang ane na le shebe shout out to shebe shete mjaka umo pelo ya ka boss wa ka wa tseba boss wa gago boss wa ka re ka o fela nna le shebe re shapo ntjaka number 1 yeah thomile go followa o ka re last year ya mafelelong ke thoma go bona bana ba re sekothane sa Pitori o tswa mo ga borene ka ra go bana o sa tseba gape tla go botse boss wa ka ne o ka ba KZN o ka ba Kimberley wa ba kae South Africa ka moka ya tseba re sekothana sa Pitori ke mfana wa kae propaganda channel M Europa Amarosi Barosi Top Notch the Edge a talk so ke mo ke leng gona o njwa jole mabane ke ya through the social media platforms especially TikTok mo ga re go na le video nngwe ena e shebeshete ke la gore ska re ke tshwenya ke leleme ke no botsisa a le le go kare ka lo brown makhelwane ka molo tlo bodisha ra temošo mara sa botse wena so a bojane go le ena ke leleme o ka re lena le kile la fapana la ba la ishana matsogo wena le shebe boss wa ka a tsa South Africa ne South Africa tshwenya ke leleme boss wa ka mabena ebile bona boss wa ka nna le skatse re sharp a ke le mmitša ka shebe gore wa twat ke skatse nna le shebe re sharp nna le shebe e no ba re problem ya rena taba tša rena nna le shebe ka tsedi ko social media a ke tswang ngwana taba tša rena di tsamaye social media nna le shebe re so re monwana le nna fede skim saka fede forever shebe mabena ka tla tampotša ka bo le re ke ma tsaka ke monna ba rata gago tsaka mfana ke interested ka ga botse o shaba tsaka no wa tsara ke kwane le go bolela ka batho ke re mareta gago tsaka mfana South Africa ke aka e kotsi tabe ya go bolela ka batho jona ke kwane le go bolela ka batho gafetša re a se mantšu tša video ke nyaka ntšhe video nna ke a se mantšu a kao ke nyaka and jale o bona ngwago ke motša head on straight ba moreta o ka re wa ruthela go ke ruthetša ke boefe selo boss wa ka nna ke na motho wa strata ma mfano tsa ka gore go tša re le strateng bona boss wa ka ne motho wa strata a tepoleng motho wa strata o ne mmona gore motho ke motho wa strata wa ikuša gore keng motho wa strata a tepoleng o ka sale ka marete stage le ana batho ba mo bukang mfano tsaka ba gafa a ba tšea gabotse o ka buka motho o mmona ono šala ka marete stage speaking of taba ya di-bookings speaking of taba ya di-bookings ge re šetse re nyaka go buka ke tsela efe re šomišago o šetse no ko mpuka ngwana kgoši Badesh Entertainment ke manager ke ena le gore o contactana le ena bookings tša ka di ture performance ke 25,000 appearance o nompona fela ke 12,000 ngwana kgoši a ke ture ke a riaga tša ka moka di-parting mahung ke gona dipulo tša maswika kapa ke eng ka all over ke gona ngwana kgoši moya wa ja moya wana kapa ke di-event tše maatla lefaseng ke rata go tša sebaka se ke leboge Makarapa Day e tlo juele Makarapa Day no matter what
ke leboga le Mohlalitse Rocks e tlo jwa le Mohlalitse Rocks no matter what ke leboga le Hobbs Cave e tlo jwa le Hobbs Cave no matter what gape ke leboga le mo re leng gona the edge lifestyle a talk he ka se Skotane a dintshe bana ba khoshi ra go tjagala a talk R37 the edge lifestyle e matla mo lefaseng a ngwana ke ya kwa pele sofeko a ene di icon ape ya massage ape ke ya massage ngwana ai moya wa ja moya wa na ape ngano ale ka boroko pu wa go kita snoring jwalo ke gona jwalo ke go timedi wa tsa snoring sera hore sa botšiši mosase wa meago mos ke snoring ngwana ke tlo rutega ngwana kana boss wa ka nna ke intelligent nka no tlogala nna ja bo celebrity na ka sekolong nna go no mo ka sengireng boss wa ka mining ke a tsena all over nka no tsena ka Pick n Pay nto a go nto ke sa go neng boss wa ka no ba re ke tshaba tlala ene motho o tlo ntlusha strateng boss wa ka a ntlusha ke tshaba tlala boss wa a gre wena o rulo rutegi ya so go le batho ba go se rutega ba go swala le rena nko boss wa ka a re bolele kae nthushe ge ga njalo re shetse re ke tshaba tlala ka segwa re boss wa ka mare wa thoma a kere ke jaaka go kwešiša gape tabe jaaka re fe difela gona o jwa lena nka go botsiša kare who seen the sun before the sun seen the sun no nna sekolo a se kana pa why chicken cross the road shidiu a re ditabeng ngwana kgoši ke jaaka go kwešiša gore ge jalo rela difela gore a kere ba ruta sekolo ga batho bale ba bangwe ba tsena sekolo ba rela gore ke tšhaba tlala o e bolela ka sekolo ke tšhaba tlala gape re phasiša tabela ga gago ya metriki jwa a batho ba re Skotane ntshwenya ke mpe ra e phasiša so a re bolela ka ke tšhaba tlala ka sekolo ngwana kgoši moya wa ja moya wa a re tsene ditabeng poverty tlo no le poverty motho wa tlala wa mmona gore o tshwenya ke tlala poverty ke poverty a ke re tlala poverty wa mmona gore tlala ke poverty wa mmona poverty ke tsaka gape ke poverty ebile ke mpša gono ho o ka re ke be go kgona ka go noši mo camereng ke emele ka kua go ke bolela ka tsaka ai ke le simanyana a ke re one wa motšhaba nka tšhaba ngwana mogale ke le mo strateng boswaka gale ke mo strateng mo tsaka o nkirile mone ke le mo strata ebile tsaka le strata se tsena gape mfane o le boswaka a tsebe strata a ke tseo ngwana strata se nyaka mogolo boswaka wa ekwešiša because wa bona strata ne se ka ba le manaba mabaya ande o se ka bontšha manaba a gago phela ka botlhale boswaka oh that's why wa ekwešiša gape nna boss wa ka e ke rile phošo ke apologize ka pela ge nka di ya phošo ke apologize ka pela tsa why e torope ngwanaka withdraw ke withdrawing so tabe ya sekolo yana gape ke january back to school ga bana ba ba nyaka go boela sekolo ngwanaka ntšhekele khotlile ka mo moya wa tsu a go ne khotlile gausi o re a tsubedi ape ke january ngwanaka ke a se khotlile gane a ke tsewa khotlile fela south africa mo ka ya tseng ke khotlile ke tanile ke khotlile ke tsewa khotlile ke nonte Hennessy fela o le geile january january a ke tsebe wa khotlile gausi tla re fe khotlile ngwana kgoši gore a ska kry-a thoma o sekgoa sa lokologo gape o dudile le bo Skotane ka gore ba banyaka mo nna re ole uba ngwana kgoši ebile a re boefe selon kapa o presidente kapa o mayara kapa o principala a ke boefe selo south africa ke yaka number 1 trending ke yaka Limpopo 100% ene le batho ba Limpopo ke a ba rata ene ba nrata tolo tlompotsa ka tsaka ke eng ntwana go le yona ga re ga botsa ka go dirileng ga botsa manno tsaka gore o nkwatiša gore o ne go prove gore strata ke sa gago ene strata ka o ne go ja batho ba le strata mare ba kgomotse wa le a botsa o mmakiša strata a ke ba ke strata nna poswaka o ke sa lena o nrogile malobo o ile kwa ke bolela ke reng ke re tsaka 1 2 3 a ke responde bana poswaka o e kwešiša mara strata se nyake ka mogolo kore se ka swarela ke tlala strateng ka mogolo guys don't forget kwa ke mmitša kere ke eng ke mtša ke toko e no go ba so Babuga, please don't forget you are still watching Rural Chats with your rural boy Pilusa Temusho. So was one khadla lo go re o le jalo ga botse tletse mara 2025 tletse mara kore ngwago ka moka South Africa le tlo bona mohlolo e ka slatje khamera ke sa botsa le crash ya ka Janesh mo South Africa o crash kana ane motho o sa botsiše ane motho
ke re crush ya ke Janesh ke ra rane motho na a ke nna crush ya ka so kra ke tseba re o jola le ma o tsebe Janesh o jola ke crush ya ka mara o tsebe motho ane go na ya gore ke mang o ka re go ne le jo ngutela go jona le go nna ha ba ke tse dintšhi o sa tlo di kry o sa tlo di kry eno ba re ke Janesh ke crush ya ka jwale nkompotse mo sekgothane sa Pitori ka gore di-artist tše ntšhi re kwele ka ga tsona le small room especially ja Limpopo ke ntho e trend gangane jwalo o tsebang ka small room small room ngwana kgoši se gona se a phela go tswa wene o le celebrity o le artist gore o ne kwa small room nna small room ke biditše ke banna ba bantšhi mo South Africa eno gore nka se babale ka maina o e bona gore keng small room se gona se a phela ngwana kgoši jwalo nna small room a ke believe go small room nna ke sekgothane sa Pitori ka e-1 number 1 trending South Africa ke nna a ke tswang kwana ke a goko so ra ra sanka waya sanka ba le temptations gore o tsa gore ke o ka re ganyo le ke nyaka go bona ke tsene ka ra small room a ke a setšhaba sa mma o tsa why jo tša o tshwana go sacrifice le jo tša diwate tša gore ke sware koloi o swaka mahlatse le mahlatse ke mahlatse a gago wa ikuša gore keng motho o mongwe le o mongwe o tsamaya ka mangelong wa bona mangwele yaka a kere wa bona gore ke nwa Hennessy ke tsuba Kotli wa e bona mangele wa ka boss wa ka ka kwata nna mangele wa ka ke a tšhalete wena o ka re swere 3 ranta ke go gopela 3 ranta Kotli wa ngana le Kotli le 3 ranta mara o iswere o ra mangele wa ka a kwatile jwale wa swentse ke di sacrifice tša di-Illuminati tša diwate ke nonsense ntwele motho mo le mongwe le mahlatse a gagwe nna ke bereka ka mahlatse a ka a e le gore ke a fele go keng ke fele ke gods badimo baka jwale go di-artist tše di tswa go small room goba tše di ka nyakago go di-artist tše di tswa go small room ke re tswelang pele ka di-small room tšeo tša lena mara go ne mo le ka feletsang gona a se ba bela go ba re ba swantse ba di-small room ba ne mahlatse a bona mara ba ne ko tšutša mahlatse pele a go kgonagale ke return ntwele nto ngwe le ke sekgowa kwana ke return nto ngwe le ngwe ne mafelelong so gone batho ba re ke ditsotsi gone jwa re ba kae ba ka mfase re ba gatile ka maoto re ba epetse a re ke ditsotsi a re latemo ra seba ke re ganjwa a le re kwa ke re ye re a seba ye a se ka tšhaba se nna ke bontshe number 1 trending South Africa ke artist di fetša mo Limpopo tše pedi tharo tšeo tseba go di tša small room eish a e question ngwana ka ewe a ke rata go bolela ka batho e no re botša bona ka jeka a ko ratse gore ke no go botša jwang poswaka a ke rata go bolela ka batho mara ke a di tseba mara tswelang pele di small room tše no gape re thuša ke re nyaka go ba lemoga e no re botša bona ka jeka so nna ke ria mmereko wa ka le bona ba re ba di small room ba ria mmereko wa bona a ba rie mmereko wa bona le ana batho wa bona ana celebrity tša rena di kitima go small room tswelang pele le small room nka se ba bale ka maine ba thi tseba mara wa ba tseba o ra gore ba tšhogile mo baleng ba re tla ba mention ke time memaiko tlampotsa bona a o gana ka bona ke be ke re kotse o tla re botsa gore ke bomang ba tswa small room jalo sekgothane sa Pitori o gana ka bona seo a se bolelang ke gore South Africa leleme ke sekgothane sa Pitori gape boketse banna ba go tuma banna ba go ruta nna pe ke celebrity ngwana nna ke tseba ga ya Zimbabwe ba ntseba Malawi ba ntseba Swaziland ba ntseba ba re ke swana le Skomota UK ba ntseba all over poswa that's go botsa ke re role model wa ke Bill Gates le mang Raymond Ackerman manjola Bill Gates o ra reng if you born poor it's not your mistake but if you die poor it's your mistake a le mo kwele so ke bona mo di video tša ke bona video ngwe nkgatlile ka kudu o bolela sekgowa sa go tsenelela ke nye ke re tsenelele gone re na tlo ntimela ke re bona ke re ke tswa magae so thušebo ka mo go rata go Limpopo le ja o tseneletse ka kudu o tlhalosa gapela Limpopo ke a le rata no gore batho ba ntse ba Limpopo ba re je serious e nngwe ya bobedi ko gore bana ba kgoši a e sa le data fela le patala DSTV coming February moja love ene ke tlo gopele kgolo South Africa ka moka ke tlo no phela ke bolela ka South Africa ke gopela moletlo before reality show ya rena e tswa ke gopela moletlo a talk a go re go isha kae a talk ke gopela moletlo no ke na o tswa ka TV nga go tswa malema a ke tswa ngwana eno sa ja fetsa tlhalosa ro ka re wa mathomo mo ke nna mathomo wa talk jwalo a talk ka moka magoši ka moka dimmeyara ka moka councilor ka moka a talk ke gopela moletlo for
show ya rena e tswa ke nna mothomathomo mokatsi wa go isha kae a thoko mmepeng robijang moletlwantse a ke tswang gwana ke ra robijang a ke re nyaka leina la moletlo gore ge re ya go kgopela re a riele sekotane sa Pitori moletlo sekotane sa Pitori ceremony gape wena moletlo wa gago ke nagana gore ba swantse ba iriele Pitori a ke re sekotane sa Pitori wa o sa re sekotane sa Limpopo Pitori ke mo e le gore e nrile gore ke be motho ka nako e go njwalo leina la sekotane sa Pitori ke le jere Pitori mara gae ke a thoko awa je kwagetse ke a go kwa re ba le quiz gane jwalo o nkgantšheditše ka dithuto wa mpotša le gore a ke a tsena sekolo so re ba le quiz gane jwatšo especially ka South Africa le Limpopo who's the premier ya mo Limpopo premier ya Limpopo go ba o nagana gore e ka ba mang aowa ke nagana gore ka ba mang premier na Limpopo ke mosadi ke Poppy ka moka la banna ga botse mo a ke tswang gwana ke ditse le dirutegi ba shout out Poppy ke na le wena ke re bona ke re Limpopo before reality show ya rena e tswa ke gopela moletlo okay ene bona boso wa kane nto ke bolela go mo ke bolela nto le gore ke nne no ke kwele re go gopela ya re go gopela e swana le so ya bobedi gape mo ke ne mohlala kore a ke tsebe gore ebile ke kgatla kore ke nako ya di-valentine show ya rena e tswa ka nako ya di-valentine ke coming February nako ya marato bontšha lerato sekotane sa Pitori ke nna mohumi modimo wa go ja bogobe ngwana kgoši ke gopela something present nka se e bolele ka maina go ka ntišetša nto engwe le gore e ke sa e nagane ke tla reng gape batho ba go gopela di-present ba ga Prophet Sep bangma Prophet Sep e ba gopela mo Prophet Sep ke fela ke bona ba lokolela wena a seng ke a go lokolela Prophet Sep a seng ke a go lokolela sopananyana Prophet Sep awa kwaka sam wa morata shout out Prophet Sep a kwaka dipolelo ke mabitla o se ka tšea polelo tša batho ba ka se go rata ka moka a swene tšhalete a swene Capitec a swene FNB a swene Absa tswela pele ka mmereko wa gago a utswetse motho ba e tlela batho bao ka mokana ga bona ba no tla ba tlile ba e tlela ria mmereko wa gago o mo le mongwe o ria dilo tša gago mo lefaseng lena le tshwenya ke ntwe leleme Prophet Sep a bitse go ne le prophet tše dintšhi mo South Africa o e ba se go tsona Prophet Sep o kgona boswa ka go botse nnete Prophet Sep wa tlala go tlala mo le gore motho a tse gore a kae o e ba se go di-prophet tše dingwe ba mošala morago mare ba fetša gape go njwalo taba ya go njwalo mo TikTok social media ka moka ke Prophet Sep ke ba lebeletse o e ba mošetse morago go diagala no a re tšimogana ke a ba rie dilo tša bona Prophet Sep o ria mmereko wa gagwe le bona ba mmereko wa bona no e kwagetse ke nana re le kwele a se mantšu aka ke mantšu a sekotane sa Pitori ke ena a re go jwalo gore moya wa ja moya wa South Africa le tshwenya ke ntwe leleme go bolela gore nto engwe lengwe mo South Africa ke re bolelang go jwalo ngwago wa 2025 e no ba Jock Slam jalo mara ntheletše Jock Slam ape ntheletše a ke re kwane gore re ba le quiz questions so ke go bošiša mathomo and wena you are in the entertainment industry a kere mo e lego gore ke nana re follow under sports art and culture who's the minister of sports art and culture sa mangisha gape ngisha ka mokana ga ona jalo gore a ke re ke a go tshepa gape ke ditse di rutegi mo mara wa mphara o tla ba kotsi South Africa motlhabong go jikelela monna tšeo nna ke di arabe polo ngwana ka ke ya rata tše ka moka mara jalo ngisha dio tše ka moka ka di-sports o tlo ba fetša gore minister of mineral ke mang no ke ra bolela ka dikromo ka morago gape jalo a ke tsewang ngwana a ke re kromo o tšo gore mo South Africa artist tšeo di ratago ke mang okay ke a withdraw ke sa mmotšiša ka minister wa department ya gage ya sports art and culture ya department no ke go kwele ke withdraw mo South Africa celebrity yo di rata ke bomang di artist yo di rata ke bomang tša banna gore tša basadi gore ke bomang se ka mmotša ka minister of sports or what no ke ke a withdraw ke sa go botše ka minister wa department ya gago ya entertainment o tse gore gona minister wa entertainment wa mo tsebane shidi ja manoma re biša lebeletše South Africa re le rata ka moka jikelela mohlaba oke awa wa nkgatlha sa mma ke tlogetse go buša di-question a ke sa nyaka buša ka re ja re lošanya tabe ya school fees o bo tsena mahala ke sa tsena mahala ngwane nyake le president
o patedi mara school fees a ke private college Danvers is a private college Pretoria Central e butse registration e butse bana ba kgoši Danvers ke kole o no bolela gore o ka re eno o ambassador ya poleke tša botse o ambassador ya poleke ka moka tše kae gabotse poleke ka tšeo le se bala ka ga maina ka difetše Eh. RNG meat supplier la vita lifestyle e no swanela ge ke go tlhalosetse ke re badimo ba ka ba go ja bogobe ke mala kore ko balla bona ka maina ka mone nka se ba fetše mara la bita o ka re o ke tsene- RNG meat supplier ke mmokene mohlala ke Eh, la ba- vita Jwale- lifestyle falase Jwale- ke bo lot moloto ka tšibeng R37 nka se babele ka maina ka ba fetše a re boso. lokiše ke Stan Mabelane stan mathabata Stan Mabelane ka mo wa ikuše nka se babele ka maina ka ba fetše stan mathabata ena wa motsebo Stanley Stanley ke motseba ga botse mathabata jale mpotse mo o ka re o re o ambassador ya kua ga morgan mohlala wa fetša wa mo kgopela o na tša nomoro ke re tša bakgotsi ba ka ba bahumi Oh. ke tswang kwana Oh, bakgotsi ba ka ba ba bahumi a ke Brand Ambassador Morgan bakgotsi ba ka ba bahumi so go kile gwa no ba le dipolelo a kere dipolelo ke mabarebare re tshwenya ke ntse ka mo south africa tša taba ya di-bookings le tšela ka moka gore o ka re tšhelete tše dingwe di tla di shorta tše dingwe a di fihle like when in terms to di-bookings tša gago ba kile gwa ba le artist ba fela ma dibuka moga gago ke a go ka mara ke go kwešiše o nyako tsenelela ga botse o se ka e tšhaba sa mma Ke ra gore- dio tša go ke- shorta wa ke ra gore- ke bereka le bomang no ke ra gore wa tsa kere gantši a ke re ko bana- botse gore go jala manager ke Badesh Entertainment o ena seng wa ba manager wa in artist manager ke bile manager wa Skomota eh kwa moragonyana o ka e lebelela e ke le manager wa Skomota mare ke sa take over ditšhaleteng ditšhalete di ya kae go kgolofelo magata e le go moruti wa dikota o e kwešiša o bereka le yena. ya o O e be- o bereka le kwešiša yena. ke ntšha invoice mara mo invoiceng e re account e reng kgolofelo magata moruti wa dikota so o bolela ka Skomota ke nyaka go tsenela mo tabeng ya hlabiro ka gore Skomota was trending a kere so go tla kae ka gore a re sa kgona go bona o ka re mmona a boetša bina mo wa boela melato manyalong a wa ke re tsa South Africa e jwang samma tabo e bolela go ke kwele ene e no ba gore inkuša bohloko ba re Skomota a sa trenda go trenda tsekeleke he lapalapa 1 2 3 tla go go botse samma mmana Skomota is a big brand South Africa le nkwe le nkwešiše wa rata o rate Skomota is a big brand Skomota ke mothomathomo mo South Africa wa gwa UK ke bolela ka UK a ke tswang kwana ke bolela ka UK Skomota ke mothomathomo Skomota e tlo no jula e le Skomota Skomota o tumile samma ke brand abe Skomota clarify ke bothoma a ke re wa bona le show ya rena ya moja lapa show ya rena ya coming February show e re ngwana sesi ke Skomota ke Skomota ngwana a botse sesi Skomota go bolela it's a very it's a big brand it's a big brand a ke tswang kwana no ya kwa Eh. so ke nyaka clarify taba ya gago gabotse apo ka se re Skomota ke motho wa mathomo wa go ya UK o re artist ya mathomo ya go ya UK goba motho wa mathomo artist ya mathomo ya go ya UK ke Skomota mo South Africa so wena o tlo tswela neng ka kwa ntle a ka ntle nne ke tswa go ntšhisa mmama ka ntle ke šetse Ka re- ke tšo boa ka ntle ka re- ke šetse ke tšo boa Swaziland ke šetse ke tšo boa Lesotho ke šetse ke tšo boa Botswana o boletše ka taba passport kua moragonyana Eh, wa re kore- ke na le passport na Kore wa o ka tsare- se ka ntle o se na le passport o se na le visa o tsare kore ke be ke lebeletseng gabotse Eh. ke be ke lebeletse gore a kere o tlo boamo o swantse o boele passport ya gago re bone ditempe tsela di kebilweng ee ditempe di gona Ke gore e be le o ka bohlatse. bampoditse gore samma ke gopela gore go e tla podcasting yang ya rural rural charts podcast o tleleng le passport e ke tlo go tlela le yone so babego ko a re no re bana ba tabe e go tsamaya South so Africa next episode ke tlo tla ke swere passport ka moka ntongweleng ka moka South Africa motlhabong ke jikelela ba bona wa tsa gore South Africa ka gore lena le tshwenya ke leleme ge monno wa gešo wa boamo sekgothane sa Pitori o tlo re tlala le matric certificate le mokole gore o phasitše ka dilo tša go bonala o tlo re tlala le matric certificate a re tlala le passport a kere so re tlo ya go rumeng nako e sa fešego pele a nako e sa leng tšhuse ka tšhogo a gone le tšo mpodiša a sa tšo mpodiša di-point a se tšo mpodiša Go ne ka le mo tšo- efaseng ka re wa tšhoga go ne le tšo nyaka go mpotša ke tšona ra wena ke ra gore before Mara ntle- o ka re wa ntle- ntšhaba. ntle le gore nna ke go botšiše a kere go ka ba le tše e le gore wa tseba gore o swanetše go mpotša tšona ntle le go botšiša go ne le tšo nyaka go mpotša tšona
o ne lo tse dingwe le gore o šeretše dintšhi ka kudu sa mma tša go swana leng potse ka mo re entertainmenteng sekgothane ke motho wa entertainment mpotse gore 5 artist ya banna e o e ratang ke mma le mma le mma 5 artist ya basadi o e ratang ke mma le mma le mma gape o sa šothile sa mma okay a re bolele ka di-artist goba mmino o o theletša a re thome re bolele ka mmino o wene o theletšang ke mmino wa mohuta mang a mmino o ko theletšang ka kudu ke rata Chris Brown ke rata Chris Brown gape jale ke košetša sekgowa moo o sa botšiše go theletša Chris Brown o bo Chris Brown ga le ko la go ba a dirile Chris Brown ke ena gore ya history ka mo le FNB Stadium so o bo ile ke a tswa mo le FNB ya ene ke dutse ka mo le gore le ene ke dutse go nyaka ga ntse o santse o tse 2 hours gore bona re kana ka mola stadium ke tše gana ong ke tše 2 hours go hwetša le nna re dutse kwa di 5,000 kwa morago bua o ne o lebela screen ticket ya gago bjele bokae iyo a ya ka e turile sama gape nna ticket ya ka e rile ma 25-26 ya gape moseticket ya gago ke gig e o e chargeang ga ke ra e patele ke nna ga botse o swere maatla badimo ba gago ba go lebeletše bagotsi ba ka bahumi o bakgotsi ba gago ba bahumi ee ke ya go bona mage a mantši o fela o bolela ka bakgotsi ba bahumi gore no jale ke koša efe ya Chris Brown ye o e tsebago gape ge kang jale ke re ke theletša mmino wa Karishma koša Chris Brown ngwane se kutse dintšhi ka kutse ke di ratang ke kgopela ka ete ke di ratang ka kudu ka no ka le moshimane la ka e lwa go tswa zaneng e lwa go fetša 2 million a batswadi flight makona di bolela ke no mo lebelela ka re flight a o no bolela mara ai onjwale Chris Brown ka marata ka kwa ntle ka mole mara ka mone ka se ka mone onjwale international le combo forever a re bolela ka piano onjwale piano re rata mara onjwalo le combo forever so go rata bja ya agre wa bona koša ya Chris Brown je ne melaetša e mekaonana ke be ke botša gore ke efe koša ka re wa e rata ya ao a re jo mo re a ka ra o joine mo wa Chris Brown a no go botša nte o sa joinwe a re bolela ka le combo a ke re ga tšongwa ka le combo a sa ra gole ka Jokeslem go botša ka re ntengwe le ngwe re bolela mo onjwale South Africa ke Jokeslem ntengwe le ngwe re ke Jokeslem onjwale ka se bolela ka Chris Brown re ga o tše ka a ke re ke rile ke botša dikoša wa mpotša gore no nna je ke di theletšago ke theletša Chris Brown mara re bolela ka Chris Brown no it's fine ke tšwile next time Chris Brown a tla mo kgopela le nrekeleng ticket gore ke tlo botša gore ke koša jefe tša Chris Brown tše ba di theletšago sekgothane sa Pitori a tla kgone go mpotša lyrics tšeo ka re o ntšhabela ka tšona so a re bolela ka mapiano gore re mo Limpopo mo South Africa mohlaba onke jikelela o re o rata artist dife mpetše 4 fela a re bale ka piano mpele ke ya ka piano mpele ke saluta mfano M1 fela shout out to G Mashego Tebogo Mashego ke mfanaka ke tlo jula ke marata ke letolo la ka moya wa ja moya wa no mfanaka tswela pele le go njwalo o rile mohlolo o rile gale G Mashego fanega Mashego kwa mo Limpopo ne ke G Mashego tswa mo Limpopo mfano o tswa mo Limpopo o tswa mo Beresford not like le no bona o ka Pitori a jo la nela skotana sa Pitori o tswa ka a batho ba tswa ke jula Pitori wa tse o da batho ba tswa ke jula bo the plate batho ba tswa ke jula Montana batho ba tswa ke jula ka mara ke tswa ka se ke Limpopo a thoko ka sia bana ba khoshi skotana sa Pitori o tswa a thoko onjwale life ke mo kae ke mo the edge lifestyle bana ba khoshi ya khotšagala a thoko R37 go ya ka bokoni platinum mine jwala jwa mmakgonthe le wena o nole jwa bantse le ditshela kwa sediko le wena wa bona mo ke ditšong gona a ke a masajiwa ape ngwana le boroko nka noe ke setulo sa basadi go boditše ka re nka no senori mara re senori nga o e tseba ka re ga gone waka ile meagong o tsere go Denver le re ke kae se sa ka mo Mmakotse Mosipedi ka re batho be ba no bolela ba ra sekomata sa Pitori le sekolo a tsena goba ka no ba tsene masatleng not sekomata sa Pitori sekgothane sa Pitori le ene wa botse tabela matwins na le sekomota gape o na le go ntšhalentšha o kry-a ke nagana gore o sekomota ke re bona le lena o swana le Hlabirwa ka kudu le napa le Swana so a re bolela ka di-artist tša makombo mara re ntšha Janesh re ntšha crasha ka Janesh Janesh re ga mo ntšha ke sure gore ke number 1 mo Janesh a kwaka Janesh ba maka ba o jelasa mothalo o to bona a kwaka crasha ka ngwana a botse wa morata a ka morata ngwane yo
ke makgonte ngwane kore ke nagana ka ena all the time. Janesh Alright, Janesh. di-artist tšaka tša banna ke rata tše 5 mo South Africa tša makompo goba South bola ka Africa Limpopo ke Limpopo a kere no a re thome ka kwa mathomo. mathomo ke King Monata kwa mathomo eo shout out to King Monata moya wa ja moya wa nwa ke tlo dula ka go rata ngwaneso tswela pele ka mmino wa e bona. Number 2 Chris Benza ke tlo dula ka go rata ngwaneso wa ka wa tseba. Number 3 Master KG wa rena ngwana kgoši tswela pele re fapa ka mmino mo botse. Number 4 Tribe wa Dibosa tlo dula re go rata ngwana kgoši wa rena tswela pele ka mmino motse 3 yo nna yo wa rena ngwana kgoši. Number 5 Shebe Shet wa rena ngwanaka forward to Iko Skatse wa tseba taba tšaka ke tšaka nna lweni South Africa tshwenya ke lele e trope ngwanaka. ke kwele so relationship ya gago le tribe jwa Relationship ya ka le tribe number 1 moja wa tseba nna le tribe re tswa gole nna le tribe re tswa gole nna le Skatse re tswa gole a gone South Africa tsone re kgaogantšhitše taba tša rena ke tša nna re le babedi o ne ditaba le tribe too much 100% wa tseba ka moka dikiki tšeo ka moka mare kwapana gona wa tseba ntongwe le nngwe e tsamakang ka sene a sanka wa bereka naye di-artist tšaka tša basadi ke tše 5 le tšone tswelang pele le re fa mmino mo botse. nka re balela bona Makhazi Queen of Limpopo ke bolela ka Makhazi all over o bo le gona mola show ke le gona Makhazi ke le gona Shebe o ka bompone ke shedi ka mmele ke nna fela ke goduwa letsogo ngwana ka ro kare ka tediela shebe go donya mmelo we ke sa boifesele ngwana mmelo ga no tlo go kgona go shala ka ona go senyegile Shebe ke ra gore o ka ra gore ke la ka nyolo ka shala ka ona na mmelo o jalo ka re o a shala ka mmele go ba go tlile jwang ga wa ka re bjalo to courage o ne go to correla o ra gore ge a ka tsena ga botse ga nyang ka re shala ka mmele go shala sa number 1 Makhazi number 2 Karishma tswela pele ka mmino mmotse ngwa gore no balela ka Jokslam fela le ngwa gore no go bana re gaola ngwana kgoši gana wa re ngwa go kgaola wena samma go gaola nna mare ke re Karishma a tswele pele le ena gaola ane a go botse mo ngwana kgoši o gaotse ngwago Jokslam number 2 ke a ke tsebe ke no tseba Jokslam fela ke Piri Maru Manyiki Nyoso tswela no go bona le lemele number 2 or number 1 a ke re ke kolore wa release a bora re Karishma ka ba number 2 ra ba number 1 mare ke yona thobela ke yona se yona ke yona ke yona ke kolore wa release ngwago ke a release ngwago le leme ka release ene go tseba mang nka no release le Melita Makong nka no release le Karishma so a re bolele ka e gane jwatsho ke no fela ke bona o ka rone go followa di-rehabnyana tše fionyana number 3 Shandesh the vocalist o re sale tabeng ya di-artist re sala artist ngwana kgoši go bolela ka artist tša basadi ba nka re wa tšhabatšhaba nka re o tšhogile ke tla thuša ke eng ka gore e be go swantse go nthuša o e clarifyile o rile a soena ke re be go swantse go nthuša ke ya melete ke be ke nana ro dangerous wa re awa ye ke e tlogele yo a soene jale ke tla thuša ke eng ngwana ke tlo go botsare ke nna ngwana mogala so number 3 ke Shandesh ba re ke ya Mapula ba betha kelala o bone re shout out to Mapula zone 1 Shego waka Shandesh wa tseba Karimama waka lo wena Jokslam lebaka number 4 a ke re sale mo Shandesh number 4 a re fitile go Shandesh ke ra re o bone gore Mapula e swere 1 million views Mapula o swere 1 million views poswa ape Mapula e kotsi ke ape bona sego ke saka taso go ba go botsa go mathomong ke re se ka mpotsa ka tsaka tsaka tsebe strata tsaka ke mtša sona wa bona mtša ka re go tša mol mtša ino goba ga botse ke nana re ba le di-artist tše di felele o founele tsaka awa tsaka ke ngwana ke tlo mo founela ke nelo o moko re tsaka ke ngwana ke nyaka South Africa e theleditše ke mo founele ke nyaka ore ke founele Tlhabiro mpotse ke founele Skomota no gane jwale ke nyaka re fetse ka di-artist tše ge re fetša ka tsona re founela ka re founela tsaka ka founela Tsekeleke ka founela Skomota
South Africa re tlo founela tsaka Skomota ke tseba relationship ya lena re sha re founela tsaka ra fetša ra founela Skomota I mean ra founela Tsekeleki re tlo founela ba ba so a re feletse di artist alright Shandesh number 3 number 4 Snowflake yeah Mokoni Snowflake tswela pele ngwana kgoshi o re fa mmino mmotse number 5 Cat Narrator intšhitše koša le yena koša mona South Africa re sa tlo ekwa re santse re le busy ka yona le ba re ke General Survivor Tamkilo le ba ka bana ba kgoši General Survivor Tamkilo le ba ka bana ba kgoši yeah alright ha re tsene tabeng yang ya di rehab ke ra gore mo mafaratlhatlheng go bonagala o ka re go na le di-rehab tšeo o ka re go phela le tsona go ba go kgausi ga tsona so thušana lwane le di-rehab rehab tše e le gore ke kgausi le tsona ke na le Makhura rehabilitation ke mo le gore ke phela gona ke brand ambassador Makhura ke brand ambassador ya mang ya ba re ke mang Moloto Mr. Moloto ga le Makhura ke latkaka Moloto ke latkaka so ka ba gape le skakaka wa ntlhalogane sona ke sa kae skakaka le sone ke sešego yana ka ba gape ka mmotong Tebogo Morolong rehab e maatla ka mmotong brand ambassador ka mo le gona brand ambassador yeah no e kwa ge di feeling ya ka brand ambassador Skotane sa Pitori se gona R&G meat supplier brand ambassador na me bo se South Africa mohlabong ke jikelela ya go tlowisha re jela Russian Voros le nyalo la moruti kushi sama Russian Voros kuma thombe ke bona R&G Russian Voros wa itse ya tlowisha sama Russian Voros ya go bona le ya wa e ko ngwana ka so arjo fa ngwana ka ke nya ga re tsene mo la tabe ya tsaka jwa re tšea phone apo mo phone mpe phone sama phone e la gagwe e kae ya mo founela ke nyaka go no rano ba roga batho ba se gona gausi wa go neta ngwana kgoši moya wa ja moya wano ya ba tliše phone mo founele re go South Africa re tshwenya ke ntwe leleme Chese South Africa Skotane sa Pitori number 1 trend in South Africa go tumela sone motlhare ba ka se go tumole lena South Africa re tshwenya ke ntwe leleme moya wa ja moya wano tsaka ke a go founela mfana swara phone founela o tla mpotsa re ke founela Tsekeleki gore a wa re thome ka tsaka ke nyaka re thome ka tsaka ka re mo rugile mo lona tsaka ke ngwana ke mfana ma ke gore ke tloga ke nyaka go kuša gore wa o lo tsaka ke mfana a ke lelena wa phone ntse o ka re ya visual e phumule tshele ka mo di ice gape ke na ko o boditse ka dilo tša mohuta ke direng gape ke ya maatla o ka no e tšhela ka molayo moya wa ja moya wana a e time o nayo awa ngwana kgoši gape ke jero wa re o ka hwetša le time e se gona so wa mo founela o mmea mo speakereng re mo kwa ka moka ke re nyaka ke South Africa o bo mmotse gore o ine o rago motšhabe o ine wa moroga so in the meantime wa phone wa gago ka re laita awara ka moka gane ke mohuta o fa phone o se ka wa re ngwanese ba phone South Africa Skotane sa Pitori moya wa ja moya wa nwa rekela Skotane sa Pitori phone Samma ke mo sella o sa botšiša gana o mogotsi ya rena na wa nyaka go tseba gore re kae o mo kae wena kae ngwana moroto waka ke re o mo kae le se ka lebala gore monna o re nang le ena mo o re tshepišitše gore yena goba o re boditše gore yena ke international celebrity ke artist ya maemo a godimo so re nyaka founele tsaka gane jalo gore tabe e se ka fetoga ya rena re mo founela mmea mo speakereng o na jo phone number tša tsaka tsona ke re go a kgona re sa re go fetsona ka bogausi mareng ke o ne e na jo ao ande ge ka re the subscriber gore a se number tša tsaka wa mo thaga mme mo speakereng gape e phone ga o no tima 2 minutes ba šešo founela ka batho ba bantši so gape se o swere maatla o swara maatla sama
Matla. ya ring of Ora re ke tsona. o ka no tshwara difounu le ka mollo Ha ona ke ne time ke tsona wa. amora re ke a tlo founa tsekeleke Phone la tsekeleke. re ke mo founa la mafelo tsa a se tshware founu ke founa Phone la tsekeleke. So ile gore relationship ya gago le tsekeleke le kopanya keng? black cat Black Cat. Oh, no bereka le Black Cat. And then Black Cat ke motho a tsekeleke. So in terms of management ka ro ka re be ba sore ke Lingas Entertainment. o nyaka tsekeleke o anda neo tholo tholo So ke kgaitse ya tsekeleke so o re wene le tsekeleke le kopanya ke Black Cat. Black Cat re bolela ka mosadi a tsekeleke. Le tsebana jwang wena le mosadi a tsekeleke? a khale re bereka ka Abe sa founa tsekeleke ke mara ke ra re in the meantime go mo founela. O jwa mpuja po ka go jwa gata monne di rete marano ba mo founela. wa ke mngate jere Jalo wa o blanche so go bolela ka Black Cat. o ke amarata black cat no marata Ba rata ena go rata le tattoo yela. tsekeleke apino ringa La mona skotane sa Pitori ka re sore nomoro je wrong mo. Skotane sa Pitori ka re o chaba ka nna ka re sore nomoro je wrong. Ke thoma go motahota gore le Swaziland a tswe. o anta o A ka se boe mo le passport a tswe Swaziland. hello A bebe mo tsekeleke o re ngwanaka o shapo e be mo speakereng. o mo kae o mo kae ngwanaka mo jarateng a wa bana Motše gore Black Cat. o ne le mangwana moroto waka black cat o kae o ko go yena mo mabopana a wa bana nna o kae ke tla be ke tla go tlo go checka ngwanaka ke tla go checka kere ya ke a kwa nka re poregile so le boroko ne gane o nwa ona moon jwala o nwa eng black label awa banna awa go ne taba ngwanesi Gana o introduce. Ka wa. Agri o swantse o introduce. bolela le mogotsi ya ka šo mogotsi ya ka šo bolela le ena Tsekeleke. Le kae na? Wa le nna ke shapa gape nna ke nna fan ya gago. Ke fan ya gago jwale ke dutse le sekotane sa Pitori mo re awa Tsekeleke ke mfanaka. Ya o ra Tsekeleke ke mfanaka ke ra ke gape ke nna fan e kgolo ya Tsekeleke. O sharp mara. Oh le nna ke shapa. Black Cat o kae na? O le Black Cat le sa le sharp. wa tsa re ke riang tsekeleke o re ko fone ka fone nngwe tolelaka Re nyakeng founu ya matla. Yo nqanqas. No nqanqas. Re nyakeng founu e nngwe e kaone e ka re ka kgona go mogodi not ya matla she ke ya moruti. Ena le malinga ba jo. number one Tsekeleke le malinga. Wa go ja ba.
re sa nyakana le tsekele ke gane jalo ka phone e nngwe e kaone gore re kgone go meya mo speakereng le lena le mokweng ga maro ska re ka phone e kaone maro re phone e kaone ora re phone ka e kaone phone e botse so a re le banyele Ah, o ska le banyele camera ke e kaone ge o dumela gore ke e kaone e be mo camereng a ke kaone ngwana a yena ke sekgothane sa pitori le a di tseba sekgothana ke re be ba titšhela ka ja tramele o kile apara khabela 100% ka re sekgothane re nna ke tseba ditumile ka dikhamela le kobo jela ja mapolomopolo ba di bijang kobo jela ja lena ke maskotane jele di material college e mo speakereng a ka ra sware phone ja se di tsebeng go sengwe o kolota a le so o ke re kotse tsekeleke ngwanaka ya bolele fena o she ya ke nna fena ya gago ke ne le sekgothane sa pitori mo o ntlhalosetša ka wena o re awa ke mfana ka o ka re re noko ba bolela ga sanka go sekema sekgothane gabotse a skemane monno o gabotse a skemane ke motho o moshapo jalo mpotse mo wa motshepa gane le medem o se gona o ka mošia le medem blackhead wa gana tsekele ke gore ka se mošie nae gane o jwa monne gane o jwa ye sekgothane sa pitori ka raona po motshepa le medem ga botse wa morata blackhead ne o go fang ga botse o go fang blackhead o go fa monate ai tseke ake I just have a quick question mo nka tšwela pele ka botšiša ke no ba le potšišonyana e nnyane mane ke no re ke go botšiše ge re ganja le re go puka kae o ke tle ko go whatsappele a e sale Lingas Entertainment gane wene le Lingas le bakileng goba ke taba tša lena jenya ke batho gape o re botse nnete o keng o ba go tsamaya ka fasa ga maoto kae ga blackhead o le blackhead le sekgothane sa pitori o ganyo le re go puka mo ga sekgothane sa pitori o ra re transferela tšhalete re transferela sekgothane sa pitori tšhalete o go seng sekgothane sa pitori a ke tlo go whatsapela ngwana moroto wa ke tlo go whatsapela ngwanaka gabotse blackhead o mpoditše then re bereke gone jalo ra ra mmereko ko montšhi ngwanaka ya gale wene o dula ka ena tseke o dula mabopane wa le mokwele ke tsekeleke o dula mabopane nkono re fa lentšu la mafelelo la english sekgowa kape ke january bana ba boetse sekolong re no re fa lentšu goba ke tlo bolela lentšu la english o nketšiša kere I am jubilant eng I am jubilant Timberland abotse o swana le ena monne le rutegile no ga gone bothata e re ke bone monno wa geno mo ke a leboga bana no ga gone bothata fela o re moyeng alright ngwana kgoši diadile jwale gane jwalo Alright, re mo ke go moyeng bona mo. wa Trigop FM so Alright, ya, ke gona e sa le bana yena ba ba mo kgoši. founetse Moya wa gane ja, moya jwatso wana. o re moya wa ja moya wana so Yeah. re tlo theletša conversation
a re life ke mo the edge lifestyle ga modimo wa go ja bogobe pentši mohlatlole o mpiditše gore ke tle mo atok difene tša ka moka edielela je re sekothane re no ko menšana mafefe a o bolele atoko jwale ke no ko bontšha south africa mohlabong ke tšikelela ka moka le ntheletše 3 Cop FM gore atoko ke a mang ke a Lennox ke bolela ka khansara ka mo lefase modimo wa go ja bogobe Lennox ke na le yena o mfarafarile moya wa ja moya wa nwa a sa nrekela mabetlo la go tura o nreke tša masempola ke a rata go via sefela ke atoko ga mpušeng a se gole le ko di bona ka no ba ma 20 case ke to ba fona ko etelele go 3 Cop FM o le fetša ka browser tla gonna e tlang gona mo at the edge lifestyle ke gona mo bana ba kgoši moya wa ja moya wa nwa a re 3 Cop FM e gole re golele ke go kwele Baltimore ponya re ka o fela the edge o feta ga mpuše o le ga mpušeng wa tsena nkare wa ka mmeno wa top ya mmeno wa top ya mo le khoneng mo le ya ke tla checka phone ngwana kgoši sebata go thank you. It was 3 Cop FM on the air. Boikgantšho jwa setšhaba. Don't forget you're still watching. Go boditše sa mmaro go tumile sone mohlare ba ka se go tumolele ba no etlela Ba etlela. Jwale ka mathari o a re tsena gana moo. A ke re o rile gape jwale ke nako ya di-phone call a ke re bona ke reke di tswile ke sure di-phone call tše dingwe ba tlo di swara gang jwalo ke reke e tswile so a ke nyaka gore batho ba tle ba re ka morago nyaka tlhabiro nyaka sekomota awa ya manyana a sekomota re tloya re fele pelo red bull nka re fedile mo the edge red bull nkgopela red bull le kwae mo red bull le kwae the edge so ke nyaka re tsene mo tabeng ye a ke re ke nako ya di-phone call and mete mo e la gago o gona ke re ka mo founela rano kwa gore o tetletše mete mo e la gago mosadi aka podcast ake modumele mosadi podcasting ya marata social media so le ne bana ba ba kae wen le ene tla go botsisa mma South Africa mohlabong ke tšikelela ke na le bana ba 4 mo South Africa ke Junior ke Gifty ke Kabelo ke Fenzi 3 boys 1 girl ke ba gana mathoko o sa botšiše ke bana ba ka sammo different mothers ke ditile ba nna ga la bereka re bereka ngwana kgoši mara o ba reketse school uniform ke ba o boletše ka budget go botše ka re ka na le mo 180,000 a ke re mara o ka no bana ke 300,000 a ke ya go bapaiša for December ke berekile mara ka taba modimo le bana dilo tše ke di tišitše lefaseng nka se ba latlha ke feditše gore ke rieng ke reke school uniform a ke tsewang kwana mara di fedi ke le bana o reka ka school uniform ga botse ke reka comments a ke reke pepo nne bana ka apara comments a ke tsewang kwana bana sa mma ke sa ne khotli ka mo lebelela khotli gape o ka re o sala o tsena mono tsuba ao ke tsuba a ba tseba South Africa moka ao nna ke khotli sa mma ke Hennessy o ka no ka letšatši o tsuba tše kae ka letšatši ke tsuba 3 khotli 20 box 20 box ya gora gore ke 20 ke sekeste ngwana kgoši ke sekeste a ke re meagong a o tswa ke a tseba a ke ra ke a tsena sekolo bjale ba calculator ka lebelonyana gape ke bana ba kgoši don't forget we are at the edge lifestyle atok R37 go ya ka bokone platinum a se ka tsamaye ke nnoši ke tsamaya le temošo ngwana kgoši moya wa ja moya wa a re dipula tša matlotlo di nwela ba bangwe le ntse go nwela ke swere cancelaka Lennox so producer ka molaeng potsa gore re šetse ka 5 minutes re šaletše ke 5 minutes jwale botsa producer re šašetše ke 1 hour ditaba ke tše dintši South Africa ke 2025 ditaba ke tše dintši South Africa sekgothane sa Pitori ke a tse gore South Africa nyaka ditaba e sa le tše dintši tše dingwe ke tšhaba le go di bolela ka gore monne o tšhaba go mpotšiša tsona a ke tselang bona ditaba tše dintši ke 2025 first podcast ya ka ya mathomo ya 2025 rural
rural charts rural chat for rural podcast. people. Rural people go na le rural go na le urban o itse gore there is difference between What's the rural difference? What's and the- urban area. What's the difference between the Between two? rural and urban area ke ka Hennessy, rural ke ka Black Label long. Eh, A ke tswang kwana. and when I own a There is Black different. Label. Mara all mala gore chipi Ah, no na kuna Black ines. Label. Ah, what is B? una Rich Black B ke yana no ene Black Label. Na ke no nte, ke no masepa. Eh Rich B, skantelela mfana. Na kuna Black Label, kuna ines fe. What's it? Nna mo dikgarung tša batho ga ke tsaya Omotis. Na khukhu a gago bafana. a no jwale Ha no jalo Omotis. o swana le O nna. swana na mfana o la go telela ma red. Ba re ke tsaka. Mfana tsaka. Le mphopole ke la ka mfana. Skantelela wena. So re ke botse producer ka gore ge re šedi ka 5 minutes ke mmotse gore A emenyana 1 hour ditaba ke tse dintši. a ke re ka tla ra fetša taba jape we still have more episode to come. Okay. Re ka tla ra fetša so ke nyaka gore re je 4 minutes e šetšeng ga njwa. Alright, alright. So re leke go conclude. Okay. Re letela le bao ba tshepišitše gore ba tlo go kgotšang a kere so go balatedi ba gago your fans o ka rata goreng go bona. Hello South Africa, Skotane sa Pitori, number 1 trending in South Africa. Moya wa ja, moya wa nwa. Maina ke a mararo. Ke Roma, ke Italy, Skomota tsekeleke le tla feleletša. A re itorope ngwanaka. Bona 2025 bana ba kgoši. Kana mogolo ga 2024 le ba le re buka ka gona. Ya mathomo ke rata go tša sebaka se ke leboge Makarapa Day. Ka ga ntšhabeleng ka moka unique tšhisanyama ke leboge le motlhaletsi Roxy le Hobbs Cave ke re bana ba kgoši a re dipula tša matlotlo re nwela ba bangwe le nna di le nweleng ngwana kgoši 2025 e ke ya mehlolo go tlo riagala mehlolo mo South Africa a ke tlo ba celebrity fela a se ka tla go tlo no thiba seswantšho so ke artist gape o ntlhokomele 2025 diphetogo ke tše Wa dintši release. ke sa swere koša tše di botsebotse ke Thobela FM e bolaya ka Thobela FM ke lethabo ke bolela kang South Africa le tshwenya ke leleme a ke tsong kwana So- ngwana kgoši e nngwe gape e ke nyako go botsa yona ke gore bona bana ba kgoši tswelang pele le re buka bookings jaaka diture e sane ba 25,000 appearance ya ke sane ba 12,000 ke sane kapa ke menyanyeng kapa ke mahung kapa ke dipulo tša maswika kapa ke eng kapa go apetša ke gona bana ba Ba le dikapešo kgoši tša bana. a ke boife seo tše ka moka ke Thata zonke. ke thata zonke ngwana So ge re go buka ke di-contacts dife tše e leng buka bana ba kgoši ke le botsa gore management wa ka ke Badesh Entertainment Badesh Entertainment o tlo kry-a di-details ka moka tša di-bookings tšaka ke manager ka Badesh Entertainment o tlo kry-a di-bookings tša mang tša Skotane sa Pitori a ke tsewang kwana Babuku guys, time to wrap up with Skotane sa Pitori. A re ge re mo buka le mokwelo o mentionne gore re mo buka kae. A se taba ya social rena. media ke a kgotšagala le go ka re gogolo wa re Skotane sa Pitori gogolo ya ntseba o nonkere le go ka no re shade wa re Skotane sa Pitori ya ntseba le go ka tsena wa re YouTube wa re Skotane sa Pitori ya Gape ke- ntseba ke nyaka re Facebook Skotane sa Pitori Thabang Ke nyaka re conclude. Re šala di- Skotane sa re šala- Pitori Thabang Skotane sa Pitori tše dingwe tšeo ke maaka re šala di ke Skotane sa Eminet, Pitori Skotane sa Thabang Pitori. Re šala di ke Eminet. Then, Ka mokgwa re thomilego ka gona TikTok kgopela go Skotane sa rapela. Pitori Re šala di ke Eminet a re ponye mahlo go rapela. alright a re rapele tems A ge. modimo papa re a leboga o re kgontšhitše ka thato ya gago modimo wa Tafita modimo wa Abrahamo modimo wa Moshe papa re a rapela re a go leboga re tlo dula re go leboga sa mma modimo re kgopela gore re phološetše batho ba ba le go dipetlele ba ba le go ditoronkong ba ba le go di kae ka moka papa ko wena o tsebang moya wa ja moya wana mara tsaka RSA mareta gago o tlo ntelela South Africa ke yaka kapo presidente kapo mayor South Africa ke yaka ke a rana ngwananyana go tsebe sela tore he lapa gote South Africa gote he lapa ha o fresh mo le ka mo tsebe gore ena tsaka ha ntse ha fresh mara gore batho ha ba fresh mara ka mo ena ha fresh le mara wa go bola mfana ke re South Africa ke yaka o re ga batho ba ba rong Skotane sa Pitori number 1 trending in South Africa moya wa ja moya wa nwa a re amen sam Amen. Thapelo yo a se yaka ke ya Skotane sa Pitori. A ke tsene felo mo. Ke re ke a clarify gore ba ikušiša. So re a o ruma tšhaba tsaka ke re re a ruma ga njalo. Ge re ruma le say moya wa ja moya wana. Moya wa ja moya wana. Thank you Skotane sa Pitori.
South Africa, shalom. Wa gata sekotane sa Pitori, Key Straight. Maotwana khunyana. Mo go sa dule go bako. Ba go bantse ba sa mele go meriri. Ke morwa Flora nna. Key Straight. Maotwana khunyana. Wa gata sekotane sa Pitori, Key Straight. Maotwana khunyana. Ke morwa Flora. Ramatsimela. Feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.